Mas miyatu mutano so kapag nada ko Western education adi swagamatan tano dinyo kaso kapag nada ko Western education at talikudan ka so kapag nadang ka ko agamang ka na haram akapakaipan ikakafir o manusia Mia pakai bu apaga na din ka sa Western education o pamakaso agamang ka na sasabutan ka. Amay ka suwata ka na dangkaon mi pang uso sambayang. Dangkaon mapakikilala so Allah. Dangkaon mapakikilala so nabi niyan. Dangkaon minda uso agaman yan. Kapya so Fatiha na dinian katawan. Nasingka ini dulu kung mga eskwelahan na miya dusa ka sa mapanit akadustaan ay siksar kau Allah sa lungan amaw ni. Nagupumpan madusa ang kau tawata ka na mini panagup ka pan so kadustaan yan na miya takap akadustaan ay sumariya ka sa lungan amaw ni.